Izletište i ribnjak kod Šehe koje pripada mjesnoj zajednici Dejčići, opština Trnovo, je smješteno u podnožju Treskavice i Bjelažnice. A prisustvo vode, bujna vegetacija, svjež povjetarac sa obližnjih planina, doživljaje koji pruža svakom posjetiocu ugođaj koji se ne zaboravlja. Izletište i ribnjak vode Edin Šehović i njegova majka Nana Meira. Nastalo je 2007. On je ovo kupio. Ovo je sredio sve. Posle toga kupio je koze i ovce. I onda sam ja to nastavila da ja to gledam. To smo gledali i to je on nabavljao. Kupio je koze, kupio je ovce. Ovo fino sve sredio, dolaze nam ljudi. Ovdje vidim da imate mnogo domaćih životinja. Koje sve životinje imate ovdje na izletištu? Životinje. Imamo sve životinje. Imamo ovce, imamo koze, imamo patke, imamo golubove, imamo sve životinje. Ljudi dolaze, gledaju nam to sve, sve su zadovoljni. Ovo nam je sve bolje nego na vrelu Bosne. Neposredno prije samog našeg razgovora vi ste pomenuli da ste često znali voditi svoju porodicu na vrelu Bosni, da tamo ručate. Vi biste napravili pitu i na vrelu Bosne biste uživali. Evo, vaš sin je vama sada ovdje obezbijedio vaše pravo privatno malo vrelo Bosne, je li tako? Jeste. Pravo malo vrelo Bosne. I tako da sam ja bila bolesna, to je bilo on je 2007. kupio, a ja sam 2006. operisala želudac. Tako da sam došla ovdje, pa smo tako s ovcama smo radili, s kozama, s ljudima, ljudi su nam dolazili, pravili smo ove mostove, pravili smo ove šadrvane. Sve smo to pravili, ljudi su dolazili. Imamo puno posjetiovaca, puno. I tako da sam ja jedna godina, druga godina, da je meni dobro. Super, dakle, pomenuli ste mu također da vam je doktorica rekla da su vam nalazi odlični i da samo nastavite živjeti životom kakvim živite, je li tako? Jeste, to je sve tako bilo, to je živa istina. 2 godine nije moglo, 2 godine sam ja, nisu nalazi u redu. Za 2 godine nalazi u redu, evo ja od 2006. sam ovdje. Od 2006. Dakle, možemo slobodno pozvati sve one ljude koji su bolesni. Znamo da ima mnogo takvih da potraže lijek u prirodi. Jeste. Mogu svi da dođu. Ne mogu samo za dan. Trebaju da idu više dana pa da im to pomogne i da kažu pa ja sam sad dobro. Ja sam dobro. Ja nemam nikakvih problema. Karcinom na želucu, operacija, kemoterapija, sve je to otišlo. Ništa nema. Ja samo primam B12 svaki mjesec. I to me drži. Ništa više. Inače, kada govorimo ovdje o izletištu, zasigurno je bio mukotrpan i težak posao napraviti sve ovo. Jeste bilo teško, ali sve je to išlo polako. Sve je to išlo, moj sin je ovo sve odradio s ljudima, sve je radio i dan i noć da ovo ovako bude ko što jeste sad. Sve. Međutim, sve ovo ne bi bilo ovako da tu nema i Nane Meire, je li tako, koja ima 69 godina, ako smijemo reći, obično se damama godine ne govore, ali evo, ja zaista moram pomenuti da vi imate 69 godina, da super izgledate i ovdje usput radite i u kuhinji. Dakle, gosti kada dođu obavezno traže Nanu Meiru, njene pite i ostala svakako jela. I sva ostala jela, jeste. To vam je teletina s krompirom, piletina s krompirom, roštilj, uštipci, topa, tako dobra topa svi je jedu.
Moramo svakako pomenuti da su to sve prirodni ekološki proizvodi, dakle vaše mlijeko, vaš sir, vaša jaja, je li tako? Jeste, sve, jaja, mlijeko, sir, domaći čajevi, koji god treba, tu smo ima ljude koji mi pomažu i tako je to. Dakle, pomenuli smo da su sve prirodni proizvodi i naša tradicionalna bosanska kuhinja koju ste vi zasigurno naučili od vaše majke, je li tako? Pa jeste od majke, jeste, to je tako. Sve ide to, sve ljudi dolaze, sve to traže, tako nam ide. Da, dakle najčešće traže isključivo našu bosansku kuhinju, međutim zasigurno najviše vole pitu na Nemiri, je li tako? Pitu, jeste pitu. Ovdje uvijek ima mnogo gostiju, posebno vikendom. Od gostiju možemo pomenuti strane turiste, međutim ima tu mnogo naših ljudi koji dolaze. Evo, nedavno ste imali recimo djecu koja su došla tu na kampiranje, je li tako? Jeste iz Holandije, jeste. Oni su tako bili 2 noći, tako fino, ma nemamo riječi. Da bi moj sin odvezao do Lukavca, pa da je sačekao, pa da je vratio i tako su fino, sretno otišli. Nikakvih problema, ko god želi neka dođe. Dakle, mogu ovdje razlepiti šatore i uživati u prirodi, je li tako? Jeste sve. Mogu šator, imamo šadrvane. Još malo pa ćemo imati spavanje. Tu također za sve goste koji žele, ne moraju koristiti kuhinju Nane Mere, mogu doći, unajmiti šadrvan i tu, je li tako, praviti, roštiljati. Jeste, sam sve svoje donijeti i tu da nikakvih nema problema. I uživati u ovoj predivnoj prirodi. Nano Mero, posebna atrakcija za sve posjetioce izletišta kod Šehe jesu svakako i mnogobrojne životinje, međutim posebno recimo magarac, imate konje, sada i malo ždrijebe, što je posebno interesantno djeci, je li tako? Jeste. I svi dolaze, daj nam ovo, daj nam da vide magare, daj da stavljamo djecu da idu, da se slobode, da tu i Dora, ima i Dora i ona ima... Dora je kobila. Jeste, kobila, jeste. Pa je rodila malog je rodila. I tako da dolaze svi, imamo, eto, tako imamo. Da li mali ima ime? Ima Cvjetko. Cvjetko, super, znači Dora i Cvjetko. Jeste. A kako nam se zove magarac? Magarac je Mićo. Mićo. Također imate i haskija. Imamo haskija, jeste. On se zove Rex. Tako da imamo i šarplanince, imamo i 4. Čuvaju ovo imanješe od mog sina. Dakle, šarplaninci čuvaju stado ovaca i koza koje vi imate, ili tako? Jeste. Koliko ovaca i koza imate, gdje one idu na ispašu, kako ide taj cjelokupan jedan proces? Pa one imamo dosta. Imamo dosta. Ovaca imamo oko 300. Koza imamo oko 150 koza. I tako da one idu na ispašu, imamo ljude koji to gledaju, koji fino nama to gledaju, ujutru odu, navečer dođu i tu onda i pomuzemo. Pomuzemo ih, pravimo sir, mlijeko, ljudi dolaze, kupuju, to kod nas ne može ostati. Ni sir, ni mlijeko. Posebno za kozije mlijeko kažu da je izuzetno zdravo. Jeste. To uzima i sir i mlijeko, to kod nas ne može zadržati se samo dan, zato što imamo puno ljudi. Na koji način inače spravljate i sir i mlijeko? To su, pretpostavljam, ponovo naši tradicionalni bosanski načini, ali evo za naše gledatelje koji ne znaju na koji način se to pravi da im kažem. Pa to se pravi
zato što je, nisam ni ja znala, zato što ja sam imala ljude koji su radili ovdje i da ja sam od njih vidjela, jest da sam ja stara, ali nisam ja to radila. Ja sam vidjela kako oni rade i sad ja to radim. To se pomuze mlijeko, procijedi, maje se stavi malo fino, to treba da bude uredno, fino i to se fino sredi, sir, nikakav nije problem. Problem je ako ne znaš, a sad je to dobro. I koliko traje taj proces, evo kad sve to završite, koliko treba da napravite sir? Sir, to vam treba, prvo treba da stoji 48 minuta, a to namjestite ponovo u gazu, onda stoji 48 minuta. Opet stavite fino u dževđir, pa se to fino okape, se to fino namjesti i to sir ne može biti bolji. Posolite, trpate u kaci. Možeš odmah može da se jede kad se to sredi, odmah. Evo, upravo sada se neki turisti ovdje igraju i odbojke, tako da imate i tu vrstu zabave za sve svoje posjetioce. Jeste, imamo, evo došli su nam Arapi, došli su nam naši, došli su nam 2 auta, danas smo imali 2 auta, imamo svaki dan po 3, po 4 auta, to nam dolaze, sve su to naši gosti. Sve su to koji dolaze i odlaze. Koji redovni vaši posjetioci. Ima koji nisu redovni, ali dođu. Eto tako, nije nešto, ali dođu. Redovni često znaju nazvati Nanu Miru i reći da ih čeka vaša pita, je li tako? Jeste, da čeka pita, čeka teletina, čeka čaj crni, čeka koji god, ali crni Arapi pivo. I tako imamo i naših je puno subotu, nedjelju, ima puno naših posjetioca, puno. Zasigurno je tu bilo i mnogo anegdota vezano i za životinje i za posjetioce. Pa evo možda da pomenemo neke od tih situacija. Na primjer, kad smo kupili ovo, kad je kupio sin ovo magare, toliko su dolazili ljudi, toliko su gledali. Pa gledaju, imamo male i cuke koje neće da ujedu, djeca idu pa dođu. Pa imamo i jarat, pa imamo jagnjat, pa to sve malo, kad su mali, oni dođu, toliko je to njima dobro. Ja to s njima. Nikakav nije problem, sve to. Dosad niko nije, ma ništa mu nije bilo. Ništa. Posebno što kažete, interesantne su te male koze. Male kozice, mala jara, to je sve dobro. To mi zatvorimo ovdje što se pita. Pustimo i po livadi zečevi. Zečeva smo imali po 30 prošle godine. To djeca toliko ganjaju, toliko im je to interesantno. I ne može da ne dođe. Svi dolaze, sva djeca to vole. Imate mnogo i kokoške i primijetili smo da one slobodno šetaju po imanju. Čak sam čula da i ne znate ni koliko ih imate. Sve je to tako, sve je to tako. One šetaju kud one hoće. Idu po ovoj livade. Kad dođu veće, koja dođe, dođe. Koja ne dođe, to dođe. Da, što je znači jako bitno da su i tu jaja odlična, domaća. 100% sigurna, nema nikakvih problema. Drugo ništa ne uzimamo, jedino što drugi uzimamo namirnice. A što se tiče mlijeko, jaja, sir, ovo sve, to je tu sve odavde iz ove šume, ove ljepot pogledati, iz ove livade. Ne može biti bolje. Na početku ste dakle imali samo izletište, onda ste proširili ponudu i na ribnjak. Jeste, imamo ribu potočnja, kalifornijska, mi to fino imamo na roštilj, fino to spremimo, ljudi dolaze, jedu puno ribu, mi imamo puno posjetiovaca za ribu. Sve je to dobro, sve ništa nije da je nešto zagađeno potok, a nemoj, ovaj potok se pije, ali imamo svu vodu razvedenu, sve. Koze piju razvedenu vodu, ovce piju ovu vodu koju mi pijemo, sve. A gdje vam ovce i koze, rekao ste, idu na ispašu? Pa ima pašnjak, one idu prema Ledićima, Treskavica. Ovce idu na ispašu, odu ujutru, navečer dođu, eto, sam rekla. Tako sve fino ide, nikakve nije problem, moj to sin meni pomaže, on je ovo sve. Meni je predao, ja sam ovdje, kad treba neko, imam ljude koji pomognu, on je to, ovo je on sve napravio, sve, sa svojom porodicom. Možemo slobodno reći da je izletište i ribnjak kod Šehe pravi mali porodični biznis i da je cijela porodica uključena u taj proces. Cijela porodica, jeste, cijela porodica. Vi imate i mnogo unuka, je li tako, koji rado dolaze ovdje, igraju se? Jeste, sve to tako. I kad su bili mali, oni su radili ovdje, tako je to fino. Sad su veliki. Sada su veliki, sada već i ne žele da rade. Pa eto, oni dođu, rade, pomognu nama, doćemo i tako je to sve.
Miro, kažite nam koja bi to bila vaša poruka svim evo budućim posjetiocima izletišta i ribnjaka kod Šehe? Svi da dođu, svima će biti dobro. I oni mogu sebi ovo da naprave, ali treba dugo vremena. Svi mogu ovo da imaju, ali treba dugo vremena. Ali nek dođu svi dođu, nek dođu, svima će biti fino. Ne može biti loše ništa. A pogotovo sa pitom sa pitom, jeste. Svi traže. Svi traže Nanu Meru. Da. Nana Mera Staralđe, ne vredi ništa. To smo se i mi uvjerili kada su došli gosti, odmah su prvo pitali za vas. Eto, bili ste vi tu. Da, jeste bili tu? Da Je. niste bili, rekli bi, a nemoguće da traže Saru. Nana stara Nana. Da. Ali eto, tako je to dobro. Ovo je meni moj sin. On je ovo meni dao da ovako ja radim. Ne bi ja mogla raditi ovo sama bez njega. Ne, ništa. Sve ovo